米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O bitiran ita ko tabang i kapatusan no urib。上主是我们在患难中的依靠。Sarigaka mapulung平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I ulit dulu puluh sepat atsepang siwa kusafau atusir suar sa。O mucelai atam tau i ahlihai ko maritemohai ningda a pates nikau rira pauripen no tapang jangra apalias nai tini tunini a pates am amin saan。一人遭遇许多患难，但是上主救他脱离这一切。诗篇34篇19节。Sarigaka au o mikaputai ko kawas i titaanan saka caay duka cacay ko tireng ita amis ayaw to masa maamanay a kapatusan at lemak ura saka ano tataataang ko patas i jili hatay ko urip ita i laluma no piliput no kawas。上帝与我们同在，我们就不再是独自一人面对各种患难。因此，无论是多么大的患难，我们在上帝的看顾下必得平安。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangau mafana kiso o matalaway ko faludsa ako i kapatusan no urib. Nika matia o pakaanay to siri kiso amilipot to urib ako. Saka mafasaw ko talaw no faludsa ako amatumas no nipafrian iso a rihatay。上主啊，你知道当我面对患难时内心有恐惧，然而你就像牧羊人一样看顾我的生命，安抚了我内心的恐惧，充满了你所赐的平安。Pakai ni i talamaanay angangan utapang di Yesus Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。